Kuliah Shuni Fibro Session Part Kijing Pentip Namta Kijing Marathon Kane Part Kade Po Guwahati Cool India Guwahati Half Marathon Nada Pikwa Ban Lay Shimenta Po Guwahati Kandon 80 km ka 10 km bat ka 1 km Te namta kane nada Pikwa ban register namta kane ka Guwahati Half Marathon ka ban long ha Lai tarik jong December arjar fly race date 3 December 2023 Lai tarik jong December arjar fly te kaling nam ta kaneru ngan sabu apa description ada pikwa ban register nam ta kanek marathon Cool India Limited Guwahati Half Marathon kadon ka 21 10k bat ka 5k dengan peni hang ni te kane kaling ngan sabu apa description sa check je kane te la playo kane kaling kadon hane klik register now te pla register tu pendap ki detail jong pi baro ka dur ka signature e bukat bagi panang tu dan adap nang tab deh bisa lawan siu ka pisang te karis kategori price kadon la kajong te nam ta ka half marathon nam ta half marathon kan day dengan pen tu half marathon dengan pen ka application fee nam ta half marathon ka application fee ka day praspa khandai pho khandai tingka marwai te nam ta ka 10k kan day ruspa khandai tingka marwai kadon la kajong ka fee ka by register nam ta kini Kandai lai tarik race day kandai Sunday 3 December 2020 kandai simple lai tarik December start from to be in sapentip haden ya ka starting point ka race kandai arkuai registration date start on 24 September kan end pada 24 November kamava ka last date kandai 24 November namta kane minimum age eligibility khat plus name sejrong namta ka arkuai kilometer dengan page jong ka 5 kiron kane no ka by registration namta 5 kiron 5 km application fee okay namta kane ka realize pa khandai 1 km ka realize pa khandai 10 km rus pa khandai 4 km pras pa khandai tela da kwa ban register namta kane ka jingore ngi nami clear ong isya boni ban ya simenta po Guwahati mar kanang jan his po Guwahati bani lek tang ba ar kanta tam e ka jing lek te lada pikwa register kane kaling ngan sabu apa description sa register namta kane siu namta kane ka jemare stang ini gejum tip ngatrai pila shai namta kane ka jemare marathon ke po Guwahati tang ini kuliah